bolela ka bokamoso bja o iphitlhetseng ka lekhutswana secondary school ga Moretsele ka Jenfeng. O iphitlhetseng ga Moretsele re batsene re na ba le Nyogo Trading and Projects LTNP le Morao Productions le Chad Wonder re tlisitse movie wa o iphitlhetseng e le go movie wa nka yewe e ngwadilego ke Dr. Siba Teacher Maposo a Paleng e balwa ke barutwana ba Mphato wa Marematlou ya o iphitlhetseng ba ile tlang ka bakhutsamaga le rena re nyaka gore re matlafale ka thuto ya o iphitlhetseng ke rena ba re lendi ka phaposithutong a re batsene. Wa ke bana ba rena ba lebitšwane ba ma-grade 12 le ma-grade 11 le go re tlo dipsena ka mmuko wa rena wa iphitlhetseng ke ga le unyaka kere re tlo bona ebile re tlo bona ka kwešišwa ke e dilo ngwala le tlo phasa ke ga le go gopela ke na di kim so ta go mo o iphitlhetseng o abula go mo ke papa gore maranga mga tšanne sa mo ka teacher wa ga Maposo a Paleng ara ke ya no yo ne mo masau a go di phala le go di phala le ka Paleng ga ke natifele ke sollo sa ngwana ke mokanong la gabotse ke maroba tlhalogano go sa ntsebe gabotse dikone go sa sa ke maja go apei ga ke sepele ke nnoša ke sepelane mogau wa ga Maredi ke o le a mona mmogo ga rena re tla go le Nyogo Trading and Project re tla go Morao Production le Chad Wonder CC right go le fa movie wa o iphitlhetseng e le go movie wa kupana yeo le balago yeo re tshepa gore le a e rata ka moka re gore morago ga go bontšha movie wo la fiwa nako ya gore le kutiše dipotšišo le tla ipsina ka mmuku wa lela gomme ka mmuku le tla gomana tlhokeletso gomme la ka folofolo e ya wa kwana puku ye ya o iphitlhetseng gomme mafelo a ngwaga la e ntšha ka dikgora Kalina ke nna Tšhoba Thapelo o leboga baeng ba rena ke ba tlile mo sekolo sa rena go tlo rolaetša yona papadi ya seyalemoya ya o iphitlhetseng re a e se ka felela go rena e peo tšwele pele le dikolong tše dingwe ba tšwele pele go sama go laetša bana ba bana ke a leboga nna ke nna re yabe ke serage be re bogetše terama ya o iphitlhetseng ka mogare ga o iphitlhetseng go na le molaetša o leng gore o kgeditše molaetša o mongwe ke gore bagwera go tshwanetse re thuse gabotse gobane re bone ba ba morela gore a ineelele ka banna a rela ke letlhogonolo le o ke molaetša re enjoile go bogela terama ya rena ke a leboga ya bolela go mo ke ena Sylvester na mo le moetapele jalo mo sekolong se sa rena sa Lefutšwane senya secondary school ke mo re ditšego ke baeng ba rena ba tlile go le mongwadi wa puku ya o iphitlhetseng le go le siba
yona re ipsenne ka yona man wa tseba re bone tse tsohle ka papa eo ebile re kgahlile wa tseba re bone go mahumela ka nnete re sa fobala ka bona fela go ra gore le ka moso re tlo re le ge go etswa dipoelo tša sepego wa bonagala gore ka nnete ntwewe re ibona ra bala fela nna le gone bere boka puku ya o iphitlhetseng re tepsenne ka kudu no re a e rata batho rata wa lebora ka ga mo sekolong le tlo re laetša terama ya o iphitlhetseng re ipsenne kudu ka yona nna leina la ka ke nna dimakatso ngwake puku ya o iphitlhetseng e be e tloga e le monate kudu re ipsenne ka yona ra bona batho ba rena e lego bo ribone le bo mahulela re bone o tloga a rile ntho e lego e botse kudu gobane o kgonne go tšweletša dithuto tša gaga pele a ba a fetse ya leboga nna ka leina ke nna Plos Matlogwane president ya sekolo se ke leboga baeng ba rena ge ba tlile gore bontšha re thabile ka kudu re ro bona ke metlae ke lerato ke drama tše ka mokana ga tsona so ke leboga tše ka mokana ga tsona thank you ya bolela go mokwe ke Meneer Maripane wa sekolo sa Lehutšwana re dipsenne ka kudu le baeng ba rena ba o iphitlhetseng le barutwana ba rena ka moka ga bona le kgone ba bona matlhong gore ba thabile awa re thabile le thabile bana ba sekolo re thabile re a tsepa lebile gore ba o iphitlhetseng ba tla thuša ba bangwe le ka moso dikolo tše dingwe le tsona di ya ba nyaka